turabasuhuje kandi tubifurije icamunsi cyiza, tubaha ikaze bakunze bacu makuru atandukanye kandi agezweho nonaha. Tugiye kwibanda mu bikomeje kwandikwa mu bitangazamakuru byandikira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko turibanda mu mirwano iri gusa igisirikare cy'umutwe wa AFC-M23 na FARDC. Muri amakuru turabwira ko abasirikare ba koalisiyo ya FARDC bagizwe n'ingabo za Kinshasa n'abarundi bahuye n'uruva gusenya ku buryo bukomeye, kuko bamaze kugwa mu mutego wa AFC-M23 yamaze kubategera hano muri teritwari ya Baraka. Mbega igisirikare cya MLDP twirwa no AFC-M23 gifunze umuhanda uhuza Baraka na Uvira n'ibindi bice byo muri Sud Kivu. Gufungura umuhanda bivuze iki ku gisirikare cya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bacyo? Nanone bivuze iki ku nsinzi n'ibikorwa bikomeye bya MLDP twirwa no AFC-M23 bari kwigamba ko bari kugenzura ibice bikomeye birimo Powezero bambaye igisirikare cya koalisiyo ya FARDC? Ibi byose turagenda tubigarukaho. Nanone kandi ndakubwira ko ubutegetsi bwa Kinshasa bubyutse bushinja kugeza ubu AFC-M23 kugaba ibitero bikomeye mu bice bitandukanye bigenzurwa na FARDC. Kugeza ubu biri kwemezwa ko igisirikare cya FARDC kiri gushinja AFC-M23 ngo kurasa mu bice bitandukanye bigenzurwa na FARDC, gutwikwa ububiko bw'intwaro za Kinshasa no gusenya ibikorwa bikomeye bya etat major y'igisirikare cya koalisiyo ya FARDC, kwataka ibice bikomeye birimo teritwari kugeza ya Baraka. Biri kwemezwa ko hamaze gutwika ububiko bw'intwaro za Kinshasa na drone zigera kuri 16 zatwitswe na AFC-M23. Ibyo bitero bikomeye cyane Kinshasa iri gushinja byagabwe na AFC-M23 biteye bite? Kugeza ubu tugiye kwinjira akantu ku kandi mu by'urugamba rukomeye ruri kumvikana muri Sud Kivu. Turiho kugeza ubu uko resource ya FARDC hagaze n'ibitero kugeza ubu bya AFC-M23 natwirwaneho bigeze. Nanone kandi ndakubwira ko kugeza ubu Uvira bagiye kwikanga ibitero bikomeye bya AFC-M23. Amakuru ari kwemeza ko abakomando bakomeye mu mutwe udasanzwe wa AFC-M23 ngo bari kwibasira position militaire n'ibikorwa bikomeye bya koalisiyo ya FARDC muri teritwari ya Uvira. Amakuru ari kwemeza ko abarwanyi ba AFC-M23 kuva ho parato kugeza mu kibaya cya Sange batangiza operasiyo zikomeye kugeza n'ibitero byiswe infiltré biri kwibasira ibisirikare cya koalisiyo ya FARDC. M23 yabigamije kongera kwisubiza teritwari ya Uvira no gukomeza muri teritwari ya Baraka n'ibindi bice bikomeye muri Sud Kivu. Tugiye kwinjira mu nkuru zikomeye zisenguye akantu ku kandi ziri guturuka ku butaka bwa Kongo zikwa ku rugamba ruri kumvikana muri Sud Kivu hagati ya AFC-M23 na FARDC. Nanone kandi ndakubwira ko ubutegetsi bwa Kinshasa buri mu mugambi ukomeye wo kwisubiza teritwari ya Masisi by'umwihariko ibice bikomeye bya Rubaya bigenzurwa na AFC-M23. Tubazaniye amakuru masha y'ubufatanye bukomeye buri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ababiligi ndetse na Kinshasa ku mugambi wo kwambara AFC-M23 by'umwihariko Rubaya ikungahaye ku mabuye y'agaciro igenzurwa na AFC-M23. Ubu tuvugana amakuru yo kwemeza ko Amerika yafashe uruhande ku nyungu ikomora ku butaka bwa Kongo mu gukomeza gushigikira Kinshasa no gutangiza ibitero bikomeye byo kurwanya AFC-M23 biteye bite. M23 irakorwa muri teritwari ya Rubaya isubizwe mu bugenzuzi bwa Kinshasa nguko amakuru y'ingenzi ari kwemeza operasiyo zikomeye n'ibitero byihari biri gutegurwa na Kinshasa. Ibi byose ni bikomeye nkuru zikomeye ni ku mutekano, politika na diplomasi tugiye kwinjiraho dutoza ku mboni zacu ndetse kugeza ubu ndabasesenguzi n'ibinyamakuru bikomeye byandika inkuru zicukumbuye bijyanye n'imirwano iri kumvikana n'ibitero bitegurwa hagati ya M23 na Kinshasa. Ibi byose turaje tubivuge. Nanone kandi ndakubwira ko kugeza ubu abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bari bateguje imyigaragambyo uzatangira ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatandatu bamaze kugera i Bujumbura. Kugeza ubu
abamaze kumenyekana barimo Martin Fayulu, bikemezwa ko Moise Katumbi Chapwe n'abandi banyapolitike batandukanye turagarukaho bamaze kwakirwa kwa Ndayishimiye mu kugirana ibiganiro bigamije gucubya umwuka mubi no gukomeza kurwanya ibikorwa by'imyigaragambyo yatangiye yari yategujwe ku itariki ya 8 z'uku kwezi. Amakuru ari kwemeza ko nyuma ko Ndayishimiye yatumiye abanyepolitike kugeza ubu mu biganiro bigamije amahoro no gucubya umwuka mubi n'amakimbirane hagati ya Kinshasa n'abanyepolitike. Imyigaragambyo igiye kwimirwa ku itariki ya 21. Turebera hamwe iki biganiro kugeza ubu bivuze hagati y'abanyepolitike babaze iminsi barwanya ubutegetsi bwa Kinshasa bamagana ihindurwa ry'itegeko nshinga riri gutegurwa na Perezida Félix Antoine Tshisekedi. Nicyo kugeza ubu bivuze nyuma ko amakuru y'ingenzi ari kwemeza ko kugeza ubu Ndayishimiye yumvishe gutakamba kwa Tshisekedi. Nanone kandi tujya tugaruka ku makuru avuga ko kugeza ubu u Rwanda rukomeje gushinjwa gukomeza gufasha AFC M23 kuyobora ibitero bitandukanye birimo gufata ibice bifatwa na MRDP by'umwihariko AFC M23. Turaje twinjire mu bibazo bya diplomasi hagati y'u Rwanda na Kinshasa ndetse kugeza ubu n'icyo u Rwanda ruvuga ku birego rushinjwa n'ibihano bakomeza gufatirwa bashinjwa gukomeza gushigikira ibikorwa bikomeye bya AFC M23. Tugaruke byimitse ku kibazo cy'abarwanyi ba FDLR bahangayikisha u Rwanda bakora n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'imigambi bafite irimo kubanza gucengera ibice bitandukanye bihana imbibi n'u Rwanda. Ibi byose ni uko inkuru zikomeye ni ku mutekano, politiki na diplomasi. Ikaze inshuti z'akadasohoka turongera batumiye muze niba uri mushya turakwibutsa kureba hasi gato kuri buto y'umutuku ukore ku ijambo subscribe kuri no kunzogera maze ujye ukomeza kubana twanditse kuri 5 muri izi nkuru zikomeye. Tuguhaye ikaze nibyo ikaze none bakunzi bacu twongeye kwifuriza igitondo cyiza tubaye ikaze mu makuru aramutse agiye kwibanda ku mutekano, politiki na diplomasi ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mirwano rwose igisirikare cy'umutwe wa M23 n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Muri makuru turabwira ko abarwanyi ba AFC M23 bongeye gufata abasirikare 8 b'igisirikare cya Tanzania n'abasirikare 3 mu gisirikare cy'ubundi FDNB hano muri Porte Karundi. Iyi operation yakozwe te na AFC M23. Ibi byose turaje tubivuge. None kandi turongera kubabwira ko habyutse ibitero bikomeye muri point 0 iri guza igisirikare cya AFC M23 na FARDC. Ni ibitero bikomeye byatangijwe n'igisirikare cya FARDC kuri AFC M23. Byamutse bite ku ruhande rwa AFC M23 na FARDC muri aka gace kugeza ubu powe 0 iri kugenzurwa nande nuko bitangajwe ko yifashwe 100% na AFC M23. Ibi byose turaje tubivuge. Nanone kandi turongera kubabwira ko mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urubanza rwa Lieutenant General Yavu ushinjwa gukorana n'u Rwanda rwahinduye isura. Uyu musirikare w'umujenerali mu gisirikare cya FARDC arashinjwa gukorana n'u Rwanda mu buhe buryo kugeza uru rubanza rwongeye gucishije igiye kuba ku butaka bwa Kongo rwifashe bite. Ibi byose turaje tubivuge. Nanone kandi turongera kubabwira ko igisirikare cya AFC M23 cyongeye gusubiza internet mu bice bigenzurwa na AFC M23 mu gihe kinini ubutegetsi bwa Kinshasa buko internet mu bice bigenzurwa na AFC M23. Ibi bice bigenzurwa n'uyu mutwe byakuye internet ni bihe byo gusubizwamo internet bigukorwa bite na AFC M23. Ibi byose nabyo turabivuga. Nanone kandi turongera twerekeze mu gihugu cy'u Burundi turababwira ko ubu tuvugana igisirikare cy'ubundi FDNB no gukora itohoza nibarura ryo kumenya umubare w'abasirikare kugeza ubu basigaye mu gihugu. Abasirikare bari imbere ku rugamba n'abapfiriye mu gisirikare cya AFC M23. Amakuru ari kwemeza ko abasirikare benshi byo kugaragara ko batorotse urugamba ndetse kugeza ubu batorotse n'igihugu kugeza ubu. Ibi byose bikongera kuba inkuru ikomeye. Ubu tuvugana ibyavuye mu ibarura rimaze iminsi 3 irikorwa n'igisirikare cy'ubundi FDNB byifashe bite. Kugeza ubu umubare w'igisirikare cy'u Burundi gisigaranye nuko bikugaragara ko benshi bapfiriye bakanatikira mu rugamba bahanganyemo na AFC M23. Byifashe bite. Ibi byari bigamije iki byo kumenya no gukora ibarura mu gisirikare cy'ubundi FDNB. Ibi byose turaje tubivuge. Nanone kandi
Turujya twerekeza mu bitero bikomeye biramutse bihuza M23 MRDP ndetse n'igisirikare cya FARDC mu bice bikomeye. Turinjira mu misozi itandukanye ya teritwari ya Minembwe, turinjira mu misozi ya Mikenke, hose habyutse operation ibikorwa bikomeye biri guza igisirikare cya M23 na FARDC. Ibi byose turaje tubivuge. None kandi turongera tugaruke uburyo kibyifashe muri teritwari ya Uvira, tugaruke ku cyemezo cy'uko ingabo za FARDC zigomba kuva muri aka gace. Turabagezaho aho uyu mushinga ugeze ndetse kugeza n'ibitero bivuga ko biri kugabwa n'igisirikare cya AFC M23. Byose turabivuga. Ese M23 yabiri kwinjira igisirikare cya FARDC muri teritwari ya Uvira, yaba yatangije operation ibikorwa bikomeye byiswe Mfiritire byo gutangira gukubita ndetse no gusenya ibikorwa bikomeye cyane bya Korisosa FARDC. Ngirebe uburyo ki abasirikare ba FARDC bakwikura muri aka gace. Ibi byose ni bikomeye muri zikomeye tuzindukanye ni ku mutekano, politiki na diplomasi. Ikaze none inshuti z'akadasohoka turongeye turabatumiye muze tubibutsa kudutera inkunga mukanda ku ijambo subscribe hasi gato kuri buto y'umutuku, gusharinga izi nkuru ndetse kugeza ubu no gutanga ibitekerezo muri comment, ubundi mukazajya mubona update n'ibikorwa tubagezaho ni ku mutekano, politiki na diplomasi. Tubaha ikaze mu buryo burambuye. Reka makuru tuyatangire ku ngingo ivuga ko abarwanyi b'umutwe wa AFC M23 mu bice bikomeye byongeye gufata abasirikare ba Tanzania n'abarundi. Ubu tuvugana ni operation bivuga ko igisirikare cya AFC M23 cyakoreye hano muri Sud Kivu mu gace kazwe nka Porte Karundi. Biri kwemezwa ko ari agace kugeza ubu kazwi nk'agace kegereye amazi ku kiyaga cya Tanganyika. Biri kwemezwa ko ubu tuvugana abasirikare 8 n'abasirikare 3 mu gishoyo cy'ubundi FDNB bacakiwe na AFC M23 bafashwe mbere yo kuva mu Burundi. Biri kwemezwa ko ari abasirikare b'ubutasi mu gisirikare cy'ubundi FDNB ndetse kugeza ubu n'abasirikare bashinzwe kwiga operation ibikorwa byose by'urugamba mu basirikare ba Tanzania bari baje mu bice bikomeye hano muri Sud Kivu mu gutangira ibikorwa byose by'ubutasi kuri AFC M23 mu kumenya pozisiyo y'igisirikare cya Coalition cyakoresha barasa kuri AFC M23 ndetse no kwiga izindi ngingo z'ibikorwa bikomeye bya gisirikare byo kureba uburyo kimwe banesha umwanzi ari we AFC M23. Amakuru avuga ko bongeye kugotwa muri operation ibikorwa bikomeye bisanzwe bikorwa n'abakomando bashinzwe ubutasi muri AFC M23 bamaze iminsi bakora operation zikomeye hano ku cyambu cya Porte Karundi mu guhagarika ibikorwa byose na diplomatura igisirikare cya FARDC ndetse n'abafatanya bikorwa bakora bifashe ikiyaga cya Tanganyika baturutse mu Burundi. Biri kwemezwa ko amaze iminsi igera kuri 5 hakuze diplomatura y'abasirikare barenga 120 b'igisirikare cya Tanzania baje ku butaka bwa Kongo, baje mambaye impuzangano z'igisirikare cy'Uburundi FDNB. Biri kwemezwa ko binjiranye n'izindi ngabo zigera kuri 500 z'igisirikare cy'Uburundi FDNB. Abasirikare baje muri operation ibikorwa bikomeye byo gutangiza ibitero kuri MRDP twirwaneho ndetse na AFC M23. Ubu tuvugana operation ikomeye ikorwa na AFC M23 yongeye kwemeza amakuru no kugaragaza ko abasirikare ba Tanzania bari ku butaka bwa Kongo. Amakuru ari kwemezwa ko abasirikare ba Tanzania n'abarundi bafashwe mu isaha z'igitondo cyo kuri tariki ya 19 bafashwe na AFC M23. Ubu tuvugana ibikorwa bikomeye bya gisirikare bya M23 bikomeje mu bice bitandukanye bya Sud Kivu, nuko bivugwa ko abarwanyi babarirwa hagati ya 50 na 70 mu gisirikare cy'u Burundi FDNB, igisirikare cya Tanzania ndetse na FARDC bari mu bikorwa by'ubutasi byo gukora inyigo no kuneka ibikorwa byose bya AFC hano muri Sud Kivu. Nanone kandi tuki muri Sud Kivu biri kwemezwa ko abyutse ibitero bikomeye mu misozi ya Mikenke na Minembwe. Biri kwemeza ko abasirikare b'igisirikare cya Kongo FARDC babyutse bagaba igitero gikomeye kuri MRDP twirwaneho AFC M23. Biri kwemezwa ko abyutse imirwano rutura iri gusakiranya igisirikare cya MRDP twirwano AFC M23 na FARDC mu misozi yose ya Minembwe ndetse na Mikenke. Hari defense rutura n'ibikorwa bikomeye iri guza M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC. Amakuru ari kwemeza ko
nubwo muri iki gitondo habyutse humvikana ibitero by'imbaraga biri kwifashishwamo imbundano n'iziremereye kurerwa kwa Resosa FARDC yongeye kurya karungu ku buryo bukomeye bishaka twivuna MRDP twirwa na AFC-M23. Ibitero bya mbere n'ibikorwa by'ubutasi byatangiye ku munsi w'ejo ku itariki ya 18 byo gutangira kwataka MRDP twirwanaho AFC-M23. Noneho birikomezwa ko ikikanga ari cyinshi mu baturage batuye mu bibaya byunamiwe n'iyi misozi igenzurwa na MRDP twirwaneho ngo kugeza ubu yamaze guhabwa umusada na AFC-M23. ubu tuvugana babyutse batangaza amakuru ko bakomeje kubona ibishashi by'amasasu ndetse no kumva urusaku rw'imbundano n'iziremereye. Kugeza ubu izi zori update naturakira amakuru muri cy'urugamba rwifashe ku ruhande rwa AFC-M23 na FARDC. Turacyacukumbura akantu ku kandi mu makuru arazi imbere turabagezaho raporo ya risasi na majeruye y'ibikorwa bikomeye y'uburyo byagenze hagati y'impande zombi zihanganye. Nanone kandi igisirikare cya AFC-M23 kirongera gushinjwa gukora operasiyo zikomeye ziri kwibasira abasirikare ba Resosa FARDC muri teritwari ya Uvira. Nyuma y'uko ku munsi w'ejo igisirikare cya M23 cyashinjwe kurasa defense y'igisirikare cya FARDC yatwikiwemo amatoni y'intwaro, amasasu ndetse kugeza n'ibindi bikorwa bikomeye by'igisirikare cya FARDC. Igitero none bivuga ko cyiciwemo abasirikare 8 ku ruhande rwa coalition. Uyu munsi biri kwemezwa ko ibitero bikomeye by'abasirikare ba AFC-M23 byongeye kwibasira igisirikare cya FARDC. Kugeza ubu biri kwemezwa ko abakomando ba M23 bitwikiriye iri joro mu gitondo cya kare bagaba igitero gikomeye hano mu bice bikomeye bya teritwari ya Uvira. Biri kwemezwa ko ari bitero byibasira igisirikare cya FARDC mu bice bitandukanye bya Uvira hafi mu birindo bikomeye cyane bya FARDC. Ni bitero byasize abasirikare kugeza ubu baraye kuri patrouille mu bice bitandukanye bishwe na AFC-M23. Amakuru ari kwemeza ko ngabasirikare 12 mu gisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'u Burundi baraye kuri patrouille babyutse bishwe n'abasirikare batazwe. Bikemezwa ko bishwe kugeza n'abasirikare ba AFC-M23 bari gukora operasiyo zikomeye ziswe infilitri ku buryo bukomeye muri teritwari ya Uvira. Ubu tuvugana ikikango ni cyinshi muri uyu mujyi mu gihe igisirikare cya Wazalendo cyatangaje ko kizagoma muri aka gace ndetse kugeza bikemezwa ko n'abasirikare ba FARDC nubwo bari kusabwa kuva muri teritwari ya Uvira bagikomeje gukora ibikorwa bikomeye n'amayeri yo gutegura uburyo kibazagwa muri teritwari ya Uvira. None kandi biri kwemezwa ko diplomatura zakomejwe mu bice bikomeye birimo Karemye, Kindu ndetse kugeza ubu ku ruhande rwa FARDC bari gutegura intambara rutone n'ibitero bikomeye by'ubutita kuri AFC-M23. Ni mu gihe biri kwemezwa ko na M23 ikomeje gukora diplomatura y'abasirikare n'ibikoresho mu bice bitandukanye bya Sud Kivu ndetse kugeza abakomando ba M23 bakomeje gushinga base militaire mu bice bikomeye biri muri axe ya Uvira no mu misozi itandukanye yunamiye teritwari ya Uvira. None ikigiye gukurikira hagati ya AFC-M23 na FARDC ni iki? Hari gupangwa kiri gutuma impande zombi bakora diplomatura banagaragaza imyiteguro zikomeye mu gihe bari gutangaza mu gahenge n'ibikorwa bikomeye kugeza ubu byiswe CSRF hagati ya M23 na FARDC. Ibi byose n'amakuru akomeye tugikomeza gukurikirana akantu ko kandi tugicukumbura turabagezaho uko bukeye ku ruhande rwa AFC-M23 na FARDC n'iki imbere muri eta majoro y'ibisirikare yo gutegura ku rugamba. Turabibutsa kongera kureba hasi gato iyi video mugakora ku ijambo subscribe mugakora no kunzogera ubundi mukajya mubona update n'ibikorwa tubategurira mu biguza M23 na FARDC. Nanone kandi